Sinumpano rin ba yung alala barangay officials King Balena ning Mexico at Santa Ana na Huwebes, November 9? Mismong Ipampanga Governor Dennis Delta Pineda, ing many muna king mass oath taking. Geni penabili na ning gobernador kareng bayong opisyal, aseryos wanda ing karelang obra, lakwas frontliner la kanong mayayahus keng barangay. Mas mahirap po ang kalagayan ng barangay level. Kasi sabi ko nga, within the barangay yan eh. So talagang pag mayroong problema, apektado po kayo, kailangan kayo nandoon kagad para bigyan ng katahimikan ng barangay, tulong o anuman. Dapat lamo naman kanong mika kababanlub, deng manungkulan at era kakalingwan, ailaing magserbisyo ka rin karelang kabaryo. Hindi pag-upo natin, hindi tayo dapat ang pinagsiservisyoan. Tayo dapat ang sumerbisyo sa mga kabarangay natin. So, kung titingnan ko, mas mahirap po yung kalagayan ng barangay level. Talagang, kaya sinasabi ko nga ho is, yung first impression natin, ngayong pag-upo ninyo, hindi kayo dapat mataas, stay low, be humble. Kasi kung ang first impression sa inyo, mahirap kayong lapitan, mataas kayong tao, mahirap kayong kausapin, mahirap pong palitan yung sitwasyon mo. Samantala, kapamilatan na ning devolution of power, atin lang maragula responsibilidad ng opisyalis king kaban na ning barangay. Manikwalang dakere ni king real property tax collection na ning city at probinsya, community tax at internal revenue collection. Entitled la naman ding barangay king development and utilization of the national wealth. Panakitan king pamagkwari at king excise tax king tabako. Bukod king financial responsibility, mika upayala naman din ni king executive at legislative branch ning barangay government base mo rin king local government code. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.